I dobrodošli u Super Games. Danas sam ja ovdje, a to je Ghost. I danas ćemo igrati Minecraft preživljavanje. Pa hajmo da skupimo drva. I evo ga, ja sam skupio dosta drveta. Inače ja sam ovdje tu u opcijama settings stavio ovdje classic crafting, pa ću imat ovdje za craftat. Ajde, pretvorit ću sve. Imam stack i 12. Dobro. Evo ga crafting. Još jedno drvo. Evo ga. Znači, sada ću craftati stikove. Sticks. Sad craftati ću neke stvari, ove osnovne stvari, pa vam se javim kad napravim te osnovne stvari. Evo ga ljudi, napravio sam 3 osnovne stvari, a to su sjekera, kramp i mač. Ovdje ću napraviti sad jednu rupu, pa se vidimo kad ja to napravim. Evo ljudi, ja sam napravio ovdje kameni mač. I ovdje sam pronašao ovcu i svinje. 3 ovce, već mogu napraviti krevet. Naravno kad ih ubijem. Evo ga prva ovca. U ovom preživljavanju i prva svinja je ubijena. Sad, evo prva krava. Imam 2 vune. Znači još mi jedna fali, jedno ovce. Sad ću imat baš za krevet. Sad ću odmah napraviti krevet, samo što sam tamo gdje sam kopao pustio crafting table, kako god vi volite izgovoriti. Evo ga. I evo ga krevet. Idem sad, kopat ću ovako da dođem do ovog tu kamena, evo ga. Samo problem što ja nemam te baklje, pa će sad biti mračno, ali nema veze. Znači, ovo uzet ću 8 komada. Toliko će mi biti potrebno za pečnicu i sad je mogu ići gore. Čekaj, gdje sam, gdje je rupa. Evo me natrag ljudi, ja sam skupio drveta. Tu sam stavio da se peče i dobio sam ovaj charcoal. Sad mogu napraviti ove baklje. I sad mogu ispeći hranu, što je dobro. Nek se ovo ispeče prvo. Sada mogu ići dolje. A mi se vidimo kad ja dođem do dolje. Evo me natrag, opet ovaj charcoal se ispekao i ova hrana je spremna za pečenje. I sada je pala noć, pa ću ja prespavat. I kada mi se ispeče hrana, mi se vidimo. Evo me natrag ljudi, ja sam zakupio skoro pa stek drveta. Ispekla se ovo od svinje meso. Sad se peče od krave. A sad se idem vratiti kod svoje pečnice, craftinga i kreveta. Sad sam se sigurno izgubio. Najvjerojatnije mi je ovdje. Kad ja dođem natrag, najvjerojatnije snimat ću kako se vraćam. Pa ću onda završiti ovu epizodu. Evo ga, gladan sam. Dobro, tamo nisu baš bitne stvari, ali sad mi se... daš sam ravin. Dobro, tu ćemo, znači,
kad sam sad negdje stvorio nisam vidio ravin, tako da će mi to malo olakšati, a mi se vidimo kad ja pronađem svoje mjesto gdje sam ostavio sve svoje stvari, tako da se vidimo kad ja do tamo dođem. I evo ga ljudi, ja sam pronašao svoje stvari, ovu pečnicu u kojoj ima hrane, drva, crafting i krevet. Ja sam skupio ovo drvo iz razloga to što ću raditi kuću. To ću se u sljedećoj epizodi. U ovoj epizodi smo dosta toga napravili, ali vrijeme je da odjavim epizodu, tako da ljudi, hvala vam što ste gledali ovu epizodu Minecraft preživljavanja. Nadam se da ste uživali, ako jeste nabacite like, subscribe-ite Super Games, mi se vidimo idući put. Doviđenja.